He punakai, tau atu, tau mai. Kare he ko atu I ko mai tērā, ko te noho ki te pā, te mahi ngātahi ki ngā whānau me te hapu, koia te tino o tōku oranga, koia te take I hoki mai au ki te pā noho ai. I te tau kotahi mano e iwa rauwaru te kau maono I whakatūwheranga kua hao Moeraki Builders Restaurant and Gift Shop, no tēnei wiki I whakakotahi e ngā whānau no Moeraki ki te whakanui te hokinga mai o tēnei whare ki te hapu I raro I te pakihi Moeraki Limited. Ko Trevor McGlinchey, te hea mana. He moe a mutu a roa. O te hokinga o te restaurant nei I raro I te mana o mātou no Moeraki. In particular because it sits above our tauka, the nā kaihinaki. I te wā o te waka atua o ara I te uru, I horahia e ngā kaihinaki mai te tai o Kaikoura ki Puke te Raki. Heoi, koe nei te tātahi rongonui o ngā kaihinaki o Moeraki. Hei tā te māngai o te runanga o Moeraki a Justin Tipa, he wāhi hiranga mōna. Iau e tipu ana, he mea nui whakahirehira tēnei takutai, tēnei tātahi rā, haere mai ki ngā kaihinaki, I rongo I ngā kōrero o tāuki, he wāhi tākoro, he wāhi kahahari ai tātou I roto I ngā tau. Kia hopu mai ngā ika, engari kia whakaritea mai te ahi, kia tunua ngā ika I tātahi, no reira he nui ngā raumaharatanga mōku mo tēnei wāhi. Nō reira, e hari ana te ngākau ki te kite I ngā whānau I roto I tēnei whare. Tēnei kaupapa I te ata nei he atāhua, ki te kite mai I ngā whanaunga, e huki mai ana, kia tūhono anō ai rātou ki tō rātou whakapapa ki tēnei muka. Nā hei tā McGlinchey, ka huri te wā. Ka huri te ingoa o tēnei wahi mai I Moeraki Builders Restaurant ki ngā kaihinaki pia. Koina te moe a. I nei, kua tūwheranga kuaha mō te katoa. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.